Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mari Fatima, Christmas tree sa mo tin deliver da iti ayan yo itay. Ah? Aywan, Mari Marta. Gimata nga, tapno adamot ar-arti man, di balay may. Pasikat na talaga. Ada ka di ibagbaga, Mari Marta? Ay, kwa, Mare, awan. Awan, ti kayat kwa sawan. Kunaklakit din man niya di ibagbaga, Mare. Dapay sa mo Christmas lights ti ginatang mau, Mare. Wan, planok matlangan nakargaan iti silaw-silaw ti balay kan paraangan may. Tapno mayat mo't abuy-buyaan na, Mare. Umadani gaminan ti Paskwakat. Apaw, mayat ti napanunot mau, Mari Fatima. Sigurado nga aduntaw ti umapalken ka. Ti Christmas tree ti kaaruba tayo, Mari Marta. Mayat abuy-buyaan, Mare. Sigurado ang nangina dayta. Kitaam kasla jay Christmas tree jay munisipyo, Mare. Manumula ang ti kasta a dekorasyon ngay, Mare. Anya ti kunam, Mari Marta? Manumula ang ti kasta a Christmas tree ngay. Gumatang akto iti dakdakkel ngam ti dayta, Mare. Anya? Ay, agraman Christmas lights, Mare. Gumatang aktumay. Suda laeng aya, ti kabailan na ti gumatang iti kasta. No way! Adakon, Marta bakay. Ay, adtoy ti tsinelas mo, berting lakay. Ay, nawaw. Ada ka di masapol mo bakay. Ay, awang mo kidi lakay. Kalaat mo, na sweet ka kanyak. Ibagamkit din, no anda masapol mo bakay. Ay, kwa nga men lakay. Diretswan Kasampulak ti kwarta. Nagsweldo kayo kadahin lakay. Uy, manulang matisuldo kita. Nabawasan na adumat ni cash advance ko. Ay, lakay, ikanak man nga ron. Pangusarami ti kwarta daw-dawata maya. Madalang ti kayat ko agatangon lakay. Anya mananday ta? Basta, jak pa'y ibagbaga ita. Makitam tulatan Itad ko langan ti sweldo kan ka bakit. Si Kanti makamo amang i-budget. Agpasentro kan samet, Mari Marta. Iwan, Mari Susan. Adaman ti mapan kong gatangan. Anya day tangay, Mare. Mapanak gumatang iti Christmas tree. Kan silaw-silaw tapno adamot ar-arte ti balay may, Mare. Imbag ka tada budget mo para iti kakasta abanag, Mare. Ay, syempre, Mare. Kasusweldo lang nila kay ko. Kasusweldo mat nila kay ko. Imbayad mi iti utang mi. Tamapan kung tuman kita ante Christmas tree no sa anak to abisi. Ay, wan, Mari Susan. Umay kan tulat ta ije balay. Takitaem. No, anya ti kapipintasan ti Christmas tree na kada kami kun ni Fatima. Day talang gayam, Mare. Kan nakita ko ti Christmas tree ni Fatima.
Taylaang Christmas tree kan silaw-silaw yo. Tijak pa'y nakita, mare. Ay, mas daw kan tukit di ano makita, maray. Siguradwa ka may mayat kan mas bengga ti Christmas tree, may. Ngam ti Christmas tree da jay a Fatima, maray. Ay, dawaw. Agasem, manday ta a dekorasyon ti balayaw, Marta, anak ko. Anya ti makunayo, nanang. Mayat ka di matlaan, ah. Na-over-decorate mo. Nasobraan ti design mo, anak ko. Ay, mayat to ti buyan na dayta, no rabi ay, nanang. Aldaw pa'y laang ngamin. Isuasaan nyo ang makita ti pintas na. Ginatagbo ka di, dagita dekorasyon, anak ko. Wala nang. Ay, nakangingina da kita. Ay, dadi, kalata ko man gimbat gatang. Ay, sana mabalay nga awan ti dekorasyon ti balay minanang. O, kitain nyo man, nagiti ka aruba, may. Winangam, sayang ti kwarta. Sapay ko nam, anak ang gingina dagita. Okay lang, nanang. Tinapatag. Adamo ti Christmas tree kan silaw-silaw ti paraangan kan balay, may. Anyat na pasamak di ti balay. At dapay Christmas lights na. Anyang iti makunam lakay. Mayat ka di mutlaan. Anyat na pampanunot nun bakit? Ay, syempre, no kabailan, nagiti ka aruba, ay, kabailan tayo mutlakay. Gaya, ikanak man iti isang aribo bakit? Ay, nawaw. Ay, awanan ti kwarta talakay. Anya, kasano nga awan, kat kayaw awat ko lang ti sweldokan ka. Awan nga rudin lakay. Gimatangak ngamin iti Christmas tree kan Christmas lights. No kasta, isugayam tayo kunam apang usaram iti kwarta daw dawatem kanyak. Uwin lakay. Anya kalakit dinaya bakit? Okay lang kan katimabisinat basta da Christmas tree tayo. Saan tapaya nakagatang iti bagas ngam inibus mumut kaya man ta kakaisuna kwartata. Agasem manday ta a dekorasyon nyo, Mari Marta? Ay, anyang iti makuna, Mari Fatima. Nabongbong gamit tan ngam iti dekorasyon may, Maray. Ay, madlaw mo't ngamin, Maray. Nagadupay ti Christmas lights mo, Maray. Agraman po ti papaya, ada Christmas lights na. Saan lang nga day tamaray? Ah, agraman jay puon ti kalamansi ijay likod kat kinarga at matlaan ti Christmas lights. Ay, nawaw. Ang sayang ti kuryente, Maray. Ay, saan, Maray? Okay laang, Maray. Nanay. Kapaya, kangkong ba't sinang paribartay? Kat no kasusweldo tayo lang. Kapilitan taginastos mat ni bakit ko ti sweldok pariruray. Ay nawaw! Anak nang gigastusan na ya paray. Gimatang iti dekorasyon paray. Seldom gayam tinggatang na iti Christmas tree kan Christmas lights at dekorasyon niya paray. Why, paray, masurunak nga raw. Ta basta ginastos na latan. Saan na paimat ng bagbaga kanyak. Namuak lang ni di naibusan. Ay, at napinta sa Christmas tree yaw, nga mawan mat si dayaw. Nay lang arod paray. Baka no kayat mo ti sinigang bangos paray. Ada balong ka. Iso nati pagsangwan tatap no ada pamigsam nagtrabaho inton madamdama. Narigat ti mabisinan pari bertay. Wan nga rod pari runay. Ang yaman ak unay ano kasta. Naimbag man, ta nakaumay ka, Mari Susan. Ay, takayat mo ang makitak ti dekorasyon niyo, Mare. Mayat matgayam, Mare. Abak na ti Christmas decoration ti karuba yaw. Ay, yaman na ka, Mare. Kunak tumatkin ka. Mas bongga ti gatangag a Christmas decoration, may. Uwan nga rod, Mare.
Dagiti silaw-silaw ngay, iti igid ti Christmas tree. Anya nga iti makunam, Mari Susan. Mayat ka dimot laang? Ay, mayat amin, mare. Awan ti may bagak. Talaga na laing ka nga agpili no may papaniti ka kastabana. Agyaman akunay, Mari Susan. Ay, wan gayam. Anya ngay matiplano yung inton umay a Christmas, mare. Saan may pa yan napagsalitaan converting ti may papaniti day taabanag, Mare? Kitain mi pa no anya ti umanayan ti nabatbati a kwarta may, Mari Susan. Apay, awan ka din tinabate, mare. Basit laangan, Mare. Okay lang. Ta makaay-ayo mo't iti mata ti dekorasyon ang ginatang ko para dito'y balay. Iti plano yo inton umaya Pasko, Marta anak ko. Apo, day tangarot ti parikot nanang. Kapay. Manulagan ti nabatbati a kwarta mi nang. Awanan ti budget mi. Awan kaya man ti budget yo. Nga mapay agim matang kapay lang iti kakasta dekorasyon. Katam no masilawan mo't ati muging dagiti lumablabas iti paraangan may nanang. Saan mat nga ben? Apabunggaan, di ba kuna Christmas tree, anak ko? Anya nga ita, ada Christmas tree kan Christmas lights yaw. Ngam awam makan yaw. Basta, day tamot ti ragragsak ko nanang. Say-sayangam lang ti kwarta nila kay mo, anak ko. Makanlata kuman, tinangigatangam. Masyanak ka ni Pari Berting Susan bakay. Apay metro nila kay. Awan samat ng tinay masasidsidan na. Kasi di namin sangal daw, kangkong, tibalon na. Ay nawaw, apay kanumat. Wala ta, ginastos ni bakit na ti kakaiso na sweldo na. Ingatang nga iti bongga a dekorasyon da. Ay wan, malagip ko tinakita ka dekorasyon ni Jabalayda. Bongga si ka. Dahil nga road. Bongga ti dekorasyon da. Ngam danda ni awanan makanda. Kasano, inton Christmas. Di awanan ni gatang na iti pagsasangwan da. Day talaang lakay. Kita ang bagat Di mo tultularan ti kasyang aramit ti kumarin. O di mo kaya ti mabisinan. Ay wan, amok day tan lakay. Saan ang masapol nga ulit-ulitom nga ibaga? Makitsenda kami kan ni Mari Marta Itaro nila kay. Ay nawaw. Anda nga ta kwartada, bakit? Ang mga anda na diskitar na alakay. Awan da tamo ka. Kangkong to pa iti balon ni Pari Berting iti manungal daw. Mapanak lata iti ayan ti kumarik. Tapno awan ti makunana. O sige, sikat ti makam mo. Inalam ka iti listahan, iti gata. Wan lakay. Adan dito'y bag ko. Ay nawaw. Saan ka diyan? Nagtulagan ta nga agpasentro ta ita, Mari Marta? Apay nga, di ka pa ilang nakasagana. Nalipatam samat. Saan mo't, Mari Susan? Apay nga rod adi ka nakapulos ngay, Mare. Sana ko na matuloy, Mare. Apay, may mayat ija sentro a pagmarkitan, iti pagsasangwan inton Pasko, Mare. Nalaklak atila ako da ijay. Hawan mo laangan kwartak, Mare. Anya? Awanan tanaigatang ko itinginginaan a dekorasyon dito'y balay ti kakaiso na asweldo nila kay ikaw. Adamo na babati hanggang kurang lata. Awan pa'y 1,000, Maray. Ha? Kasano nga rudan day tangay? Makaamo di ta na, Maray. Ano sampay lang ti makitsenda siksika. Ta talaga nga awan ti kwarta kaun, Maray. Kalangan talaga tinakitsenda, bakit? Saan anapan ni Mari Marta? Saan anatuloy lakay? Tapay, Awan ka nun kwarta na. kung nagtumay, piman mat ni Mari Marta. Di lang amin gatgatangan na. Di na pinanunot na once a month lang nagsweldo kami ka ni Pari Berting.
Anya nga tano imbitaran tayo ida dito'y balay no Christmas lakay. Mamalilat taman. Ibagak to ka ni Mari Martano lumabas ak iti ayanda. Sigurado ang maragsakan day dyan no ko ha. Iso na lang at amang ano imbitaran mo't ida nagitidadakal da. Okay lang. Imbitaran tayo latta ida. Tapno awan makunada. Ay, anya ti masapul mo, nanang. May kayo, Mike? Nadamag ko nga minasan ka na kitchenda. Di awan pagsasangwan niyaw asa nga pamilya iton Christmas. Sana kayo maamabsog na kita Christmas tree kan Christmas lights. Day tangarod ti bidot ko, nanang. Ti kalakaan ko ti ginatang ko a dekorasyon. Tapno nakatipid kami. Agam awanan at maaramidan tayo tanalpasan. Umay kayong tulat na ni Jabalay no kwa. Alusan tayo noon niya ti adda. Nakababain launay ti kastoy, nanay. Ay di napatag ka nakaadal ka. Ti dekorasyon kat saan apabungkaan anak ko. Sana masapol nga gastos ka iti dakkel para lang iti dekorasyon. No amom asaan mo magtakabailan. Kanayon ton alaglagi pagday ta apang magbagayo, nanang. Diyak man amaw. Nakita klaang ti dekorasyon na Fatima. Gimatangak mo tadagusay. Naimbag kan Fatima tada source of income day jay. Si Kangay. Wala, nanang. Sa akong ti awan trabaho na. Ay di mo saksak ita. Dagiti ibagbagakan ka anak ko. Tapod numay. Agpilis kayo. Tamapan tayo iti ayanda, nanang. Apay ijay. Ijay tayo pa'y laang itaapas kwa Awa mo ngamin magatang nga pagsasangwan tayo dito'y balay. Nakababain akan ni nanang. Imbis na tayo ti mangimbitar kadakwada kan tatang. Basol ko ngamin lakay. Okay. Nabsog ka kadimot lang iti ngininahan na Christmas decoration na ginatang mo. Pagbabawyak daytan, lakay. Napasubo pa hindi kwarta ang maigatang kumaitimakan. Bayam, ilakok to dagita. Bakit? Kanayon mo kumalaglagi pa yun. Asaan at ipabunggahan ti dekorasyon tinapatag? Okay lang, ti simple. Tinapatag. Saan tayo ang magastusan unay? Amumat ang minimum lang ti swildok. Saan tayo akabalan ti gumatang iti kakasta klase ti dekorasyon? Ay, nawaw! Saan ang masapul nga agastos ka iti dakkel para iti dekorasyon? Di ka makikompetensya kadag iti karubam. No anyaman ti kabailam, sursuruam ti makontento. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kang liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay.
Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Marinora, pudno ka ti tinadamag ko. Nagsubli ka numatan ni ising di tapalayda. Ay, wan, Marilori. Ay, nawaw. Naimbag man ta napakawan pa ilaang nila kay na. Kalpasan ti panaglalaki na. Ay, kat naka-ameris siguro na, Mare. Ay, nagasa, tanaanos dila kay na angam. Nakababain laonay, tikas jay ngay naramid na mare. Di mo nakontento kin lakainan. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, Marilori. Ang mga noon da makangag. Ay, si kakit di mo't Marinora. Kidjoy kamot. Di bali ata pudno mo iti pagsarsaritaan ta. Pudno mo't nga may nalalakiro day tanga iseng. Gumarampang mo't maray. Ay na, Mari. Saan anasayat akat katawaan tayo, ti kamali ti pada tayo a tao. Ay, no di mo kayat. Mapanak man laangan iti ayan ti may sa ako marita. Da kami laangan tagistorya maray. Kunaklakit din no si nuti masalaw ko iti dalan, si kamo gayam, iseng. Kumusta ngay? Naimbag man, tanalagip mo ti agawid. Ha? When now, imbati na kamo laang, iti nang isukatam kan nila kay mo. No choice ka. Ay, nawaw. No awan tinasayat nga ibagam. Di ka manaktak, Lore. Ay, mabitlaan. Apay ngay apumanaw ka. Kat saan mo pa yan nasungbatan ti saludsud ko. Aklo nakabidot ko dayjay. Ang pangaasim, tadi mo ko man isubli pa itinapalabas. Napakawan na kunti asawak. Ay, nagturod ka nga may na mga ramid itikas jay. Anya ngay ita, si kamot lang tinakababain. Amok daytan. Saan ang masapul nga ipalagip mo, Lore? Ti bagamkit de, nasakit tila payag mo ang makangkanggag iti ibagbagak. Gaputa, pudno ket nga raw. San aya? Po, apay kasta tila nga managawid, ising bakit? Napan ka lang gimatang. Ay, kuhala kay. Awan daytoy. Okay aklaang. Iti kasta lang nga madlawa saan ka nga okay. Ay, awan ti maaramidak. Gaputa pudno mo ti ibagbaga dagiti kaaruba tayo. Anya manan ayatin sawang da, bakit? Ti kamalik itinapalabas atawan lakay. Ay nawaw, makatawanan tinapalabas? Nga misubli da pa lang dahi nga isyaw. Ay nawaw. Jack ida mababalaw. Gaputa amok matabasol ko ti amin lakay. Asino manan tinang isawang iti dakas kan kaaya, bakit? Di bali latan lakay. Tinapatag kat napakawan na kon. Maanusan latan tasyak mat tinagkamali. Saan ang maliklikan? Adalat ta maibagadag iti tattao. Salinaw, tinagapwam lure, anak ko. Ay, tang, di man ayan ti gayim ko, di ta kabangibang nga barangay. Ay nawaw, di mo iba nga si kamanan tinangidano ni ti chismis ijay. Wala tatang, asino kumangay ti daduma? Sana nasaya at ti kasta, anak ko. Pudno mo ti iwarwaras ko ada magtatang. Amuyaw ni ising akalugaran tayaw, san ka day? Apay ni isay. Insi na siguro ti kabit na. Iso ang nagawid manen kinilakay na. Saan aya, amapali na nakaamiris jay tao, iso ang nagaway, anak ko. Nakaamiris nga. Ti kunayo kit de, insi na ti kabit na. Iso ang nagawid manen di tabalayda. Ay, piman mo't nga iseng. Amo, manak ko. Saan ang nasayaat, akat katawaan ti kamaliti pada tao? Iso nga rod mo tiragragsak ko day tatadang. Da kayo kit di mo. Naimbaglaan tayo may kamar tinading ko. Apay kati manang Nora. Bantayam ni Lori. Ay nawaw, apay ni Lori manang.
Iso ti number 1 amang imarmaritis kan ni bakit mo. Anya? Dayta ti pudno. Nagkamali lang arudan di tao. Ibabain na kit di nakarkaro. Pakaragsakan na siguro no i-down na ti pada na tao. No kasta, isugayam ti dakdakamatan ni ising idi na minsan. Ay, amo pa iti day a babae. Day talaang mangibabain iti pada na tao ti paglaingan na. No agsasao kunamla no asino a perpekto. Marana aklang talaga amakang kanyak daya tao. Bagbaga akmet no kasta nga umay dito'y balay. Ngamay na, awan denggen na ading ko. Ay nawaw, nasapa ka met, Mari Lore. Sa dino ti papanam. Ay, ijay man sentro, Marinora. Anya nga iti aramidem ijay, Mare. Ay, mapanak man makiistorya kadagiti kukumarik dita. Ada ngamin tinapataga pagsasaritaan mi itakay. Di mo ibaga ani ising manan akalugaran tayo ti topic yo. Ay, naalalam, Marinora. Isua talaga. Ay, babae ka. Ngam idadawn mo matipadam a babae, Mare. Anya a klase ti kapanunutan dayta. Nagbabawi lang arudan di tao. Ay, namare. Apay ngamin ayang affected ka kat saan mo't asika ni ising. Saan mo't lang akabkabagyan. Ay, narigat ti kasta, Mare. Inton kwan, si kanto mo ti maisyo. Si kanto mo ti pagpiesta dagiti chismusa. Ay, saan to ang mapasamak day tamaray? Gaputa saan akas iti dayjay nga ising? Sos, nakarkaro ka paikit din ngam ti asawa ni ising. Di ka matan sumarda nga mang padpadakas iti tao. Si kamat gayam, Manang Nora. Agtugaw ka, Manang. Agyaman ak ising. Adda ka ti masapol mo, Manang. Awan matkit di. Umay ka lang kumustaan. Italaang manan amakita ka, kalpasan ti makatawan. Naimbag ka pa'y, Manang. Nasaya at kalatta kanya. Si kakit di mo't. Sa anak mo takas kadagiti kaaruba tayo apag piyestaan da ti isyo ti pada da tao. Imbis nga ikararagan da, saan ta imaritis da paikit di. Ay, uwan nga rod, Manang. Awanan maaramidak. Kaputa basol ko matpiman. Nailaw anak ngamin. Uray pa'y basol mo. Saan lataan na saya tikas dyan nga aramidan da? No nagkamali ti maisa a tao, saan kumakat katawaan, wano pagang angawan? May kararagan kit di kuma, tapno malawlawagan, ti kapanunutan na. Agyaman ak unay iti dayta na ibaga, Manang Nora. Aramidak mat amin akabaalak, tapno makabawi ak iti asawak. Ay uwan, kasta ti kasayaatan nga aramidam ading ko. Panagnagam kanila kay mo apudno ti panagbalbaliw mo. Di mo latalikas kaso dagiti maritis. Addan to aldaw dagita, kunak lang arudan. Agkapi-kapay lakay. Agyaman ak ising bakay. Uwan gayam. Imay ni Manang Nora itay. Ay nawaw, anya ti may na imbaga. Nakis-istorya mat lang kanya, lakay. Nasayaat nga rod no kasta bakay. Bilibak unay iti dayja Manang Nora, lakay. Apay mo. Ngamin, uray no nagkamali ak ide, nasaya at latamot ti panakisarita na kanyak. Kasjaya talaga ni Manang Nora bakay. Sipud pa ide. Nakunana pa'y ano sa anak abisi, mapanaklat ta kano iti ayan na. Ay kit mapankapi man ah. Okay lang mo't kanya. Kadagiti amin akaaruba tayo, ni Manang Nora ti kasasayaatan. Awan pulos nang ngagkukin kwa na, lakay. Marinora, pudno ka day tinadamag ka. Ay nawaw, anya tinadamag mo, Mari Lore. Napan ka kano matiti ayan da ising iti kalman. Ay uwan, pudno tinadamag mo. Ada ka di parikot. Ay no kasta. Kaya't mau tigayom akasken kwa na maray. Chip kamut amaray. Kas kala maaw-awanan iti gayam iti kas tangar aramidam.
Ulitak manan, mare. Nakaamiris ang tao. Naamiris ng dagiti biddot na. Iso ano mabalin laang, sardangan yun, mare. Awan ti tao a perpekto. Iso ang narigat ti agsasao. Tama nga no dumteng to ti aldaw, nga agbalatag kada kayo dagiti dakes nga ramidyo. Ay, day tatisaan ko nga ipalubo sa mapasamak, mare. No siyak ti sika, imbis amapan mo imarmari tis tao, ikararagam kit di ah. Kapod no mo tis istorya ak, mare. Wen ngam naragsak ka kaday, mare. Panagkunam kadiket na saya at amapan mo katawaan, wano ibabain ti padam a tao, no adda nagkamalyan na. Anya dinadamag kaw, may papankin ka, Lore, anak kaw. Ay, nawaw. Anya tinadamag yung tatang. Puno ka day, pinagkwartaam laeng ti ex mo. Sino mo tinakadamagan nyo ti day tatatang? Isumat kag warwara sa damag iti paradaan itay nagpasintro ak. Ay, nabayagan day ta, Makitam day ta. Mapan mo imarmarites ni iseng, ngam oresi ka, adamot gayam ilimlimeng mo akalukwam. Tatang mo't. Lusak ti sika, saan ako nga gindadalaos. No ang sasao ka, kunamlan sino ka akadalusan. Nadamag mo kanin, jagwarwara sa damag, ising bakit? Anya damag, Martin lakay. Di may papanit naramid ni Lori iti ex na. Pinagkwartaan na kanukay. Aywan, iso tinangag ko apag sasaritaan da iti tersena itay lakay. Agin dadalus tumot ngamin nagsasao. Ano nga ita? Nabaktuyukit din. Ang pudno ka di dayjay lakay? Wen, ni Muller nga ex na iti sentro amis mo tinangibaga ka na kami. Anya? Kunak tumot, at da ilimlimeng na akalukwan na. Ay, kaasimat nga rod ano kasta lakay. Kasi ngam nasayatan ti kastaan na pasamak. Bareng makaamiris matan. Umay ko man isuble to'y binulod ko abuneng mo, Marinora. Ay, mabit laang, Mari Lore. Ada ka di ibagang, maray? Ay, nadamag ko ti inaramid mo iti ex mo, Mare. Kay, anya ko maita? No agsasao ka idi. Kunamlan asino ka akadalusan. Ngamne, uray matgayam sika. Adamat gayam ilimlimang mo akalukwam. Ti kunakken ka ide. Di mo kat katawaan, ti kamalitipádam a tao. Kita ita, nakarmakan. Ay, kwa, maray. Ay, sige. Inakon, wan. Apay, mabain ka kaday. Taamon ti intero a barangay ti kalukwam. Ita, si kamot ng ti katawaan dagiti tattao, mare. Dumakapagsaumot day ta ang Marinora. Tapay, anya timbaganakin ka aya, Lore, anak kaw. Nakarmaak ka no? Ay nawaw, pundo mat piman. Itatang mo. Saan kami na nasaya at nakatawaan, no pagang angawam ti kamalitipada matao. No ada nagkamalyanda, ikararagam kit di ida. Wanang tatang. Kang runaan ti amin, di tayo aging dadalaos. Taaklunan tayo man wano saan, adamat pagkamkamalyan tayo. Mabainak una yun na rumor, tatang. Kasta talaga Ay, kasto'y gayam tirik na nanukwa. Ita amumon tirik na ti makatawaan, gapoy ti kalukwam. Nagsakit itirik na, tatang. Ano sama? Kasta talaga.
Tas tamat lang tirik na ni Iseng, idinapan mo in Marmarites. Nagbalatag ka ti dakes nga aramid mo, anak kao. Ay, anya nga tano, mapanak iti ayan da itatatang. Ay nawaw, wala ti aramidom iti ay. Anya kumapay ngay, mapanak dumawat iti pamakawan na Masay-saya at maninano kasta ti aramidom, anak kao. Si kamad gayam, Marilore, anya ti umay mo ibaga? Ay, adda ka din ni Iseng, pare. Napan nakitsinta. Ada ka di masapul mo kenkwana? Ay, addalaan ko makayat ko nga ibagaken kwa na, pare. Anya da jaya? Isukuman ti pangidiritsuhak, pare. No kasta, agsublikan tulangan inton malam, mare. Sige. Agsubli ak tulatan inton malam, pare Martin. Oh, agkapi ka pa'y Marilore. Agyaman nak, Marinora. Kunaklakit din no kagura nak mare. Sapay prang ka ti panagsaokken ka, di na minsan ngay may ka dito'y balay. Namiris ko nga men, husto ka, mare. Ay nawaw, sika ka di dayta mare? Un mare, naamiris ko asaan gaya man nasaya takat katawaan. Wano pagangangawan tayo, tinagkamkamalian ti pada tayo a tao. Nasaya at matata nakaamiris kan mare. Narigat nga minti aging dadalos no maminsan. Un nga rod mare. Ay na, kastoy gayam, tirik na. Ay wun gayam, nakasaritam ka din ni Iseng. Di mawat ka din, iti pamakawan kan kwa na. Saan pa nga rod mare? Adda ka no na panan na. Agsubli ak tulangan iti ayanda inton malam. No kasta nga rod, agin ni storyata pa, no awan pa iti aramida medyo balayo. Tay nasaya at ti pagsaritaan ta Saan atay biyag ti sabali a tao. Tapno saan ta makarma. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko, Iseng. Sapay la ko mata, mapakawan na. Nabayagan ang napakawan ka, Lori. Ay nawaw, ay na, agyaman naklaunay no kasta. Saan kumat ngamin nga ugali ti mangimula iti sakit tinakam iti padak a tao? Ikarik, saanan ang maulit ti kasjay. Intun maminsan, saan ko nakatawaan, wenno pagangangawan ti biddot ti padak a tao. Ay na po, nagrigat gayam ti makarma. Ay kat agtugaw ka pa'y Agtimplaak iti kape tamare. Ay saanan, nakababain mo't ken kamaray. Alan, agtugaw kakit din, taramanam ti tinapay aginatang ko ije sentro. Agkapita pa, kabayatan ti panagsarsarita ta, mare. Ay, nawaw! No nagbidot ti pada tayo a tao, di tay kumakatawaan wenno pagangangawan. Ikararagan tayo kit di ida, tapno malawlawagan ti panunot da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw!
nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay ayatin ka unay, mayang. Sapay ko mata sa anak apaayon. Ha? Amom ka di, asipod pa'y agayata kun ken ka. Iso na lang, takas tamo na yabain ko ken ka. Pedro, Italangan at danak iti tured na mangipudno ken ka, iti napudno nga ayat ko. Sapay ko ma, ta sa anak apaayon. well, saan ka matapaayan, Pedro? Iso na lang tay kanak kumaitinaan anay a panawan tapno ang panunutak iti husto. Ha? Sapay lang ko matamaawatan nak. Makaawatak mayang, basta sika. Saan mo kumaalip-lipatan nga ay ayatin ka unay-unay. I love you more than you pay. Apay ngamin aya, saan mo akayat ni Pedro, friend? Uray awan dona. Mas kay kaya tagpay ti matay. Ngam ti makiasawa ak itikasken kwa na. Diyos mio marimar. Anya? Ay, unay mo dahi na panagsasao, mare. Katuan mat. Tila nga na pay lang. Jakon kayat. Bungal alampong anangisit. Sakit. Kaslasaan nga digdigos. Anya? No bilang ta sikat ti Armen na. Kayat mumat nga ta. O diba? Saan? Ay, kwa. Nagalas man ni Pedro. Saan ko lang amay diretsuken kwa na. Gaputadyak mat kayat ang mapapainan. Kan mapasaktan tirik nana. Apo, unay ni mayang, lukas na timbagan akin ka. Ngayon, friendship. Akala mo naman kung kagandahan. Sino ngayon nga roti kaya no, di na kaya ni Pedro. Diyak manamuken kwa na friendship. At da siguro ati kayat na sa bali. Angam, saan ani Pedro? Takuna na nga rod. Naalas ka no tirupan. Anya, paymanta bagbagag to. Uremat saan na kaya dito, kat saan na kumabot ni bagbagad kasta. Ay, kasanon, no saan laang asyak, tinakaibagaan na. O, sakit idanon dakan ni Pedro, di masair mo't Ay, no makaoyaw mo't ni mayang, kunam no asino, kapintasan, maulawak Mildred. Oy, naimbag ta may karamon. May liwag namin kan ka, so ngay mayak nga oray rabi. Kumusta ka matan? Katkastoy napintas lata, kan agur oray akanayon nga umay ka sumarongkar. Apaw! Anyat kaya't masawan, mayang? Ala, saan kun apabayagan ti panagdatdaton mo kanyak? Aklunan kan Ramon. Jakmat ngamin may libak nga gayatak matgan ka. Kaya't masawan, agayan ayatan? Agyaman ako na mayang. Siya kung ti kararagsaga na parswari ti lubong. Kapoy ti panangaklon mo kanyak. I love you very much. Anyat ko nam, agayan ayat kayon kani Ramon mayang. Wen! What the hell? Oh, apay, saan ka kadi apabor ka ni Ramon? Sana talaga. Anya, apay ang nakunamday ta. Amok ngamin ti ugali ni Ramon. Malaksit iti kinamanlugal na sadut pay. Anya, ay unay kamatan, judgmental kamat. What? I'm not judging you now. Ibagbagak lang matiyamok may papanken kwan. Anya, makapasair kamat itirik na
Saan mo't asika ti kaayan ayat na tapno ibagam ti kasta? Awan sir bimagayon. Anya? Di ta ka man laangan. Shame on you. Kayat mo asawan, agayan ayat kayon kundi mayang. Wala na. Inaklon lang mateng. Ay, nasaya at agar no kasta. Kat itapay laang, agkagagot kan, tapno makaurnong ka. Ha? Iti kasta, no addan to ti plano yaw ngagkalaysa o di adda ti usarin yaw. Wan ka din na. Wen kadinana kung kunam katonggal lumabas sa kijay balayaw. Adda ka an nakarelax ijay indayaw nga agsilsilpaw na. Di na naman. Saan kayo mat ngayon oras sa lumablabas? Anya? Trabaho akmat na na. Saan nyo lang ang magkita? Anya? Nagsaritaan yun kun ni Ramon nga ag-live-in kayon? Wando na. Kay, imanugot kamot adagos? Siyempre naman. Pag mahal mo yung isang tao, you can sacrifice everything, di ba? Anya? Ayunay kan mayang. San ka kumamot apadalos-dalos iti desisyon mo? Think twice ako nada. Anya? Ibagbagak da ito'y kan ka gaputan na padasa kon. Idi, padalos-dalos ti desisyon ko. O anya ngay ita, awan mo't laang tinagbayag, kadagiti inay ayat ko iti kasta unay. Ay, walang forever kunada nga raod. Anya? Nang runa, no agay ayat ka iti tao nga awan freedom na. Ti tao, pamilyado ti kayat ko asawan. Saan mo na pamilyado ni Ramon? Si kakit dimot. San nga road, ngamti kayat ko asawan, agpanunot ka iti mamin adaw. Sakbay ka nga agdesisyon, tanagrigat ti mayaw awan. Ay, napadasak daytan. Oh my gosh! Kaya't mo asawan, may sa tipagigyan ng daramon kan may yang itaw, friendship. When friendship, adda ka no, ti nagabangan da ijay sentro. Niya? Ay, Diyos mio, Marimar, dang nga da jamayang. Ay, true, when nga rod, friend. Nagayat lang aruden, iti pala man lugal met. Ay na, naku namon, friendship. Awan mo't laang tinagdumaan, ti manugal, iti tao nga awan freedom na kunakmanen. Saan mo nalay tati bagbagam? Tama nga nung malagip mo manen, ti kayan ayat mo a pamilyado, nga awan na pulos panawin na ken ka, ang mga no agrungab kan tumanen. Ay, si kamot, saan mo't Kala, sa pala ko mga rodan, tagbalbaliwan ni Ramon iti bisyo na. Itang agdendanadan ka ni Mayang, awan panunot na. Dang nga talaga. Ay na, si Kamat gayam ti masabat ko Mayang. Ay na, pasensya kan Pedro. Awan panawin ko ang makisarita kan ka. Ha? Kan Maysa, amumat siguro nga dan kaayan-ayat ko. Saan aya? Owen. Amo ko nga agayan ayat kayo ka ni Ramon. Si kakit dimot. Nasayat, no kasta. Iso amang sapul kamutan iti sabali nga armam. Saan asya? Tagdandan na kamin ka ni Ramon. Maawatam? Wen Mayang, mawatak mo. Lupay kasta, sa anak agim murakin ka. Anya kamutan Ramon? Nagmalmalumak anapan nagtrabaho. Napambanoga. Ngam sumang petak. Siyak pa'y laang ti aginaw, agluto, kan agdalos dito'y balay. Unay ka na ya. No naman ka, aginana ka. Anya? Saan ka nakasta sumanaw ka? Kasta ti ibagam kanyak. Anya aya ti inararamid mo, talagmalmalam apulos met nga awan na aramid mo dito'y balay. Anya? Nagsilselpon ka manan? Day tamanan online sugal ti inararamid mo?
Ay na, pangaasim kumamot aramon, taagbalbaliw kan. Anya ka rin na kita kay bagbagam. Pangaasim man, tasaan kang agar aramid iti rason, tapno agbabawi ka nakidanakin ka, sinalbag ka kitde. Anya, agparikot kay tan. Naita ti bagbagakitikan kamayang. Ha? Kanya tumat kami na Ramon, aman lugal ti pinilim. Anya nga ita, naglosyang kan, gapoy ti konsumisyon mo kenkwana. Wen nga rod, friend. No ni Pedro ko pa ti pinilim, mayat ko mati biyag mo ita. Agam, saan ta napagsarita ni Pedro, tanatalan ti biyag na. Nangro na ito, ta umadanin, ti panagkalaysada. Ha? Sino nga iti kalay sana? Marga, tay anak ni Nana Basyang. Kasta ka di? Ay, sana all nga rod, ano kasta? Dayta, agpatingga ka lang iti, sana all, sa baling tumat namin ti pinilpilim, danga. Apay nga ti basit a kaldero, nang ipanamanan? Ah, Sa di ino tinang ipanam ko na! Si kalaang matitao dito'y balay nagmalmalam. kwa, Anya nga iti paglutok ita. inlakok. Anya, inlakom ti kaldero a paglutlutuan ta? Uy, imay ngamin ni pare dino itay, kat siningir na iti utang ko kenkwa na. Awan mo't ngamin may bayad ko, iso inlako ko na. Anya, sa di ino tinang ipanam iti kwarta nga inutang mo kan na. Kat awan matintad mo kanya. Pasensya ka mayang, may sugal ko. Anya, Online sugal. Kunak ngamin ng mga abagak, ng punas mat. anya. Nay, anyangay. Inla ko na ti kaldero, gapula ang iti online sugal, isaw. Ay na, Diyos mayo marimar, pakawanam. Uwan nga rod. Diyak, amo na niya't aramidag kan kwa na tapno agbalbaliw. Ay na, friend, mom, ti sugador nga asawa, kasla babaero mutlaang dayta. No rinugyandan, ay narigatan nga ibatan, wenno baliwan, kasjay dayta. Ha? Ay, kita ama, tamangan no saan tulaang akaldero ti ilako na, gapulaang iti sugal. Amangan tukit din no, amin nga usaryon ilakunan. Ay, day tangarod gayam. Awan lang arudan trabaho na. Adalaang iji-boarding house mi nga gun online sugal. Nga maaramid na pa'y nga agila ko iti gamit. Ay, no, ti awanan bain a lalaki. Si kantumo nga men. No apay nga men nga iso ti pinilim. Gwapo mo ta, nga manugal may. Konsumisyon laang ti itid na ken ka. Ultimo kaldero, ilakonan ka pala iti sugal. When friendship, isumat timbaga ni mayang kanyak, idi kalman. Una yan. Sa apela kumaantag na kamata ni Mayang, iti kasi nga raramidan ni Ramon. Ay, no, agnakam Inton ko, saan tulangan na gamit, ilako na. Ang mga nuura ni Mayang, ilako na, ang kapulang iti online sugal. Ha? Ay, si kakit di mo't. Saan mo't, Nagalas at talaga ti ugalim, Ramon. Idi na minsan nga aldaw, kaldero ti inlakom. Sa ita, inlakom manan ti takore. Pasensya, kalawa man, awan kami na puros kwartak ka. Anya, maglablabas kan. Sa nabalay, tanong mga baga kiti sugal, gumatang to iti kabarbaro at takore, kang kaldero. Tamang namnama kapaylaang ang mga abak ka. Anya ka matan. Ininutan ama ibus ti usar, gapo iti kasta nga aramid mo. Ha? No kastamlatan, nasaysayat langan mo agsinata. Agsublikan ijayan ti inam. Anya ka din dahil tang ibagbagam. Saan ko mapatakas ta? Naibusan ti anos ko kan ka. Awan sir-sir, bim a lalaki.
Agbababawi akon anang aklon kan ka. Sinalbag ka kit di. Anya! Ay, naapaw na yun na kinalusyang mo, mayang. Ninanamat. Kaumay, kita manday talangam anak ko. Kas kalatay ina anaganak iti may sa dusina. Anya? Ay, no pinilim tumangamin ni Ramaw na manugal. Anya ngay ita. Day talag kun si mission ti kukwa umaon. Ay, wan nga ron nana. Ay, nagalas matgayam ti ugali na. No kumata ni Pedro ti inaklon mo iday. Aday nasaya at kuma. Ha? Ngam, sayang. Tasan mo nga may nga isaw ti pinilim. Ay, kaala. Ay, isi na mong dayjay aramon. Tamagan no sikat ti isaruno na nga ilakaw no awanan ti isugal na. Kunak no asino ti masabat ko ang nakaubba iti ubing. Si kamat gayam Pedro. Awan, siyak nga ron. Mapan kami man niya pagtabtrabahuan ni bagat ko. Ha? Itulod mi na ito'y kanan na. Ay na, nagswerte mo ti asawang Pedro. Talaga nga ubba-ubbam pa'y ta anak yo amang itulod iti kanan na. Ay, na. Sika nga eh. Kumusta kayo matan ka ni Ramon? Damag ko ka na yung nagsugsugal. Ay, wan Pedro. Saan ko nga ilibak ti kasjay nga ugali na. Kinapuno na. Agbababawi ak nga rudan anang aklon kan kwa na. No amok la ko maakas jay ti palakam na kanyak. Sikala ko man tinaklon ko idi. Anya? Awan matgayam na saya at nga ipay na. Pasig asakit ti ulo. Ti kasayaatan nga ramidam. Isinamon, ita ta saan kayo pa yan nagkalaysa. Awan masakbayam ken kwa na mayang. Pangasim ko mga bata, saan nakapanawan mayang? Agsinatan, tapno maaramid mo ti kay kayat mo. Kan mailakom ti amin akayat mo nga ilako. Anya? Awan na saya at apagtungpalan ti biyag ko ken ka. Ay, jakon orayan asyak ti isarunom nga ilako. Isong agsinatan. Mayang. Awanan ti ado asaw-saw. Ala, kalaam amin nga usar mo ta pumanaw kan. Uno saan? Ilako mon. Ay, no amok la kumakastoy ti aramidem kanyak. Ni Pedro la kumantinaklon ko ide. Saan asika aman nugal? Anya? Agsinatan! Tapno agtalnamat ng tibiyag ko. Salbag kakit di! Ay, nawaw! Awan tinasaya at nga itdan ti sugal. Malaksid asurwan na kang agulbod, masulisok kapay amang ilako kadagiti kagawaam. Nga isuntumatan ti saan yo apak kinaawatan iti asawam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo paggandi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg.
Kaya't kulaan nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, si kamat ti lumabas, Marioli. Wen, naggapo akman dita barangay hall, maray. Napanak ti mawat iti Noche Buena pak nga iwarwaras da si barangay hall. Sika ngay, Mari Annalyn. Naalam ka din, ti para ka da kaya? Ay, saan pa'y, Mari? Diyak matam mo nga dagayam kasta. Adda, Mare. Ni kapitana nga, tinakadamagak. Ay, kagsagana kakit din, Amare. Tamapan ka mo dumawat. Adu pa, ay tinabate. Iso na lang ta saan kami matasikat dito'y barangay tayo, Marioli. Amang ano saan kami akaraman itirasyon. Sapasap ti iwarwaras da, Mare. Basta adda valid ID. Ay, nagsayatan nga ino kasta, Mare. So, ano siyak ti sika ay makipilakan ki iday, Mare. Sayang day jay. Noche Buena pak ko naman. Agpalas kayong Tata George. Ay nawaw, apay ka day Annalyn. Agpalas kan Tata tamapantay di barangay hall. Apay ijay. Adda kano iwarwaras da Noche Buena pak, Tata. Aya, Nakitak ti imot ni Marioli, itay limabas iti paraangan mi. Kat adumat pa man, Tata. ay urahin na nga ron agpalisak biay. Ay, wan. Ala, agawaan nyo, tamangan no maibusan tayo, Tata. Mangala ka matlaang iti valid ID. Anyati ko na nagiti mangiwarwaras, Annalyn. Naiwaras da kano amin ng Noche Buena pak, Tata. Awanan tinabati. Ay nawaw, sayang mate. Wan nga ron, Tata. Sayang at talaga. No amokla ko mga dati iwaras da, dinasapsapat ako mga imay, Tata. Nabannog kayo pa'y kit di nagnag na. Okay lang. Exercise ko matlahan Pasensya kayo, Tata George, kan Annalyn. Ayun, naibusan ti Noche Buena pak nga iwarwaras mi. Ado kayo, sana nakaawat. Okay lang, kagawad Norman. Naladaw kayo tumat ngamin. Di mimat ngamin amo kagawad. Inton maminsan, sapsapahan nyo ti umay. Nay, kumusta ngay, George? Nakaala kayo kada iti Noche Buena pak ngay warwaras day di barangay hall. Saan nga raw, Lerma? Pinadas mi tinapan ngam laibos kanumit tayo. Ay nawaw! Ay, sayang mate! Huwag nga raw. Ay, ado siguro tinagpila idi agsapa. Isaw ti ko na tinaduma. Ado kami nga raw, asana nakaawat. Limited siguro ti supply. Isu first come first serve man na hindi kastada. Ay nawaw! Ay! Nagadaw tayo nyawid mo ano si Buena pak. Norman nanak. Talaga kasta na nang. Na, may salaan kumatin nyawid mo. No, per family. Tapno adamot maramanan tinaduma. Di kay pagyaman na nang. Saan na masapol nga gastos tayo itidakkel intun umaya Christmas kan New Year. Nayunan tayo tulang. Ay nawaw! Ay! Sana na saya at tikas na nga rami. Di may isa nga opisyal. Anakaw. Inanang mo. Self-service. Tikas na nga aramidam. Agraman Noche Buena pak. Intik. Home mo pa yan. Di kay sumanauna nang. Tulungan da kiti amang idulin ka na ito arasyon. Taamangan no adda umay dito balay kat makita da. Ririn tumanang. Ay talaga arire. No, kastalaan nga nakaw.
Anya ti ko na, Mari Annalyn. Awan tinaala yung arasyon. Awan nga ruhod, Marioli. Naibusan kami. Ay, nawaw. Naibus sa dagaw. Adumot iti napanak. Isumati ko na da kagawad Norman, Mare. Namangan mo't no inlemang wano pinagbibingayan damanan, Mare. Ay, day tati saan tayo sigurado, Mare. Ay, sos. Kasaritak to man ni Nana Lerma, may papan iti day taabanag, Mare. Ay, saanan, Mare? Ang mga no panunutan ni kagawad Norman nga agpulpulong tayo kaninanang na. Nupod man nga intake home dati rasyon a para kumakadagiti bumarangay. Ay, sus, Mare. Nas ka na maikan dagita iti leksyon. Agtugaw ka pa'y ulay. Agyamanak manan, Nana Lerma. Ay, talang manan, nalagip mo timay, ha? Wala, Nana. Ne? Adumati, noche buena pak iti salas yaw, Nana. Ay, wan. Inyawid man ni Norman nga anak kaw. No kasta. Pudno gayam ti atap ko, Nana. Saan pa'y pima na nakaawat da Tata George kan Mari Annalyn ti kasta? Ay, yalam ida ulay. Ha? Kisayam ti noche buena pak di tasalas. Ang mga no makaungot ti anak yun, Nana. Ani ako mati pagungtan na. Para mo kadagiti bumarangay day tarasyon. Sana pang take home dagiti opisyalis day ta. Or dayta, para kada kayo kan ni Tata George, Mari Annalyn. Sagay sa kayo. Ay, nawa. Sa dino tinakalami ti dayta noche buena pak, Marioli. Iti ayan da kagawad Norman, Mare. Adaw, tinakitak an noche buena pak iti salas da. Anya? No kasta? Inyawid da tirasyon a para kadagiti bumarangay, Mare? Naalala, Mare. Ay, nawa. Isumat lagayam makunada na ibus adagos. Nagbibingayan damat gayam medya barangay hall. Oh, nakunampay, Mare. At dati saan ang nakaawat? Ta? Inyawid damo gayam, Mare. Amo nga ta ni Kapitana, ti kasta ngay naramid da, Mare? Awan ni Kapitana, Mare. At dati seminar da. Iso ginundawayan manen dagiti kagawad na. Ay, nawaw. Naglukon da kita? Oh, para kada kayo, Tata George. Ay, nawaw. Kung akong man no naibusan, Annalyn. Inted ni Marioli dagita, Tata. Inala na kano iti ayanda kagawad Norman. No kasta. Ang nagayam din nyawid na kagawad arasyon. Adda kano nga rod tinakita ni Marioli anoche buena pak iti ayanda kagawad, Tata. Isubat lagayam ang naibus adagaws. Pinagbibingayan lagayam ay. Wan nga rod, Tata. No awan laang ni Nana Lerma, talaga asaan tayo ang makaraman. Ang mukha din ni Kapitana, tikas ka ngay naramid na iti kagawad na. Saan siguro tawan mo't ni Kapitana? Ada seminar nga inatindaran na iti sentro. Dahil tala ngagpaisaw. Sigurado ang makaungot na dyan, numaamuan na dahil ta napasama. Ay nawaw, naksayan matinyawid ko ano tsebe na pak na na. Muwain, hinuaras ka Norman anak ka. Anya? Wain, hindi kak dagiti ka aruba tayaw, wasaan na nakaawat. Nagraman dala kay George kun Annalyn. Isu nga ron nga nyawid ko dagi dyan tapno da mailutaw. Inuwaras yu pa lang mat. Gapaw, taday tate maiparbang anak ka. Saan na pang take home dagita arasyon ti barangay? Kesa daw,
No maamuan ni Kapitan, ti kasta ngay narami jaw, ha? Ha? Di bali tadamat bingay ni Kapitana nanang. Ado pa'y kit di ti bingay nangamda kami Ay, talaga nga ibiro kiyaw, ti pakaibabainan yaw. Siguradaw, sana kanunungan ni Kapitana, ti kasta ngay narami jaw. Kasano nga rodon na tinanang. Imbes nga ado ti mailuto apang Noche Buena. Awanan tainuwaras nyo mag. Ay nawaw, ha? Rumbang lang nga maiwaras. Tasaan tayo mo ako kuha dagijay. Kat adama tinuwaras me. Anak ko. Ngam ado, ti saan anak kaawat iday. Basol da. Apay ngamin, adida umay anasapsapa. No para kadagiti bumarangay, di yun pag-interesan na nakaw. Ha? Kasanong, no maamuan day ta ni Kapitana, ha? Kas nakunak ka na kayo, saan nga reklamo na jay? Tadamat bingay na nanang. Saan mo nga am-am ni Kapitana, nakaw? Ha? Aganad ka, tamangan no day ta. Akalukuan, ti pagkaibabainam. Anya, ti masapol mo, Yoli. Kapitana, kaya't kayo kumaang makasarita. May papaniti, Anya. Maipapan, iti naramid dagiti kagawad yaw, idi awan kayo. Ada ka di manen kalukwan da? So, dati number 1 nagnumar iti Noche Buena pak para kumakadagiti bumarangay, Kapitan. Anya? Napanak iti ayan da kagawad Norman, idi na minsan nga aldaw. Ket nakita ti ado an Noche Buena pak iti salas da, Kapitana. Ado, ti saan anaikan? Ta, intik, home damot gayam, Kapitana. Anya? Tibilin ko kat per family day jay Noche Buena pak. Saan daan nagtungpal, Kapitana? Self-service ti naramid da, Kapitana. Naimbagal da mo, Kapitana. Kastamat kan ka, Kagawad Norman. Naimbag, tanapanunot mo ti imay dito'y barangay hall, Kagawad. Nakita yo ka di bingay yo iti Noche Buena pak, Kapitana? Adda iti bodega. Ay nawaw, no kasta, pudno gayam ti indanon da kanyak. Self-service ti inaramid yo. Kwa, Kapitana? Intake home yo kanumat ti daduma Noche Buena pak. Iso nga ado ti saan anak kaawat. Kwa ngamin, Kapitana. Saan ka di nga imbilin ko kada kayo, upper family? Basit laeng dayjay araman ng dagiti kabaranggayan tayo, nga paginteresan nyo pa'y laeng mat. Pasensya kayon, Kapitana. Ala, irwar mo ti Noche Buena pak nga indulin nyo iti bodega. Nakababain ti kasta nga inaramid yo. Agasem manday ta, Kagawad Norman. Awagam dagiti padam akagawad, ta isubliyo no anyaman ti tinakaw yo dito'y barangay hall idi awanak. Talo apaklangan tinagbati iji balay, Kapitana. Uray pay, saan anasaya at ataktakawan yo dagiti bumarangay? Idanod mo ka dagiti padam akagawad tibilin ko. Jak magustuhan ti kastang aramidan yo Wan, Kapitana. Isubliyo, taitad tayo kadagiti saan pa'y anakaawat. Nalawag ka di? Wan, Kapitana. Kasta ti aramidan may. Katinton maminsan, di yun ulitan ti kasta nga inaramid yo. Nakababain ti kasta. Noche Buena paklaeng, takawan yo pa'y. Apaya kasta ti lang nga masimang pait Norman. Nakaungat ni Kapitana kanyak, nanang. Ay nawaw. Dayta, tiga na ba manakaw? Parikot na ito'y. Ti kayat nagat isublime ti tinakaw me.
Ay, isubliyo sino nga 20 nang ibaga nga alain niya ti saan niyo mo ako kwa? Adumot nga minday jay, nanang. Mado alaw-lawa tumo di ka. Kano adaw ti saan nakaawat saan na ya? Manudalang mat. Oh, di ka nagpalawag pa. Isubliyo ki din, dagiti rumbang nga isubliyaw. Ay, panagdakaw ti kasta nga aramidin yaw. Mari Annalyn, nangig mo ka din? Anya, Mariole. Ay na, Mare. Nakaungot ka nun ni Kapitana kadagiti kagawad na idi may sangal daw. Apay ka no? Anya kumapay, Mare. Nakaungot idi naamuan na. Ti maipapan iti rasyon na tinakaw dagiti kagawad na. Anya nga iti ko na ni Kapitana. Ay ko, binagaan na ida. Nga isubli da iti barangay hall amin at tinakaw da, Mare. Ay, kaya't sa unday ta. Adda manan maiwaras, Mare? Ayun, Mare. Tapno maikan mo't piman dagiti saan pa'y anak kaawat. Ay, naimbag man. Taday talaang ti inaramid ni Kapitana kadakwada, Mare. Una, ay nga, apo, nakababain ti kasjay, Mare. Sigurado kayo kadi anay subli amin ti Noche Buena pak at tinakaw yo kagawad Norman? Owen, Kapitana. Nasaya at matngarno kasta. Ala, bagaan nyo dagiti saan pa'y anak kaawat, tau may damangala. Owen, Kapitana. Jakon kayat ama ulit ti kasta nga aramid yo, Owen, Kapitana. Saan na maulit? Rumbang laang, tan nakababain ti kasta nga aramid ti may sa ama ko na nga opisyal. Takawan nyo dagiti bumarangay. Nakamiris kami, Kapitana. Rumbang laang, tano saan nyo abaliwan ti kasta nga aramid yo. Talaga amadadaal ti panagtalag dagiti tattao kada kayo. Ay, nawaw! Kas may sang opisyal, di ka agaramid iti dakes. Agbalin kakit di kumaamodelo, kadagiti tattao a pagsirsirbiyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.